CRPF sira solom da di khud hangadra wang am leina. Now the question is CRPF solom da di mui da kapa ka da khud hanba adu miyam kapa da kumui mui yeng le bisibu mui le ram da di mi sama sini kana hai bi kai mathuk ta ge. Ngasi bokta magi paramilitary leriba adagidi magi leriba khoi Indian police nana magi forcing se Indian Armed Police Force hojiksu lising my company yamna masing maudra hai nahandi yankhe amne kunam ne hundra hai ko adu myam do thajal lakadi na hai na aina thamjani na numit tha taramapan helaba hai tare ne tha taramapan helaba miyam ne pun myam jingjida karai wai da moi kamaina mi sokna ba retaliate to ba smaina ngalingai dagi asopan nang na retaliate torogadi thau makha chatagadro chatkrakanda noi maru tingna ka pagi mo ngakta natro nan gi dusu moi som gari tom da busu ai luridi jid ai wahang ama yam chauna hangjage ba ko aduk nakpa mafum juda moi attack to laido Churachandpur dagi kilometer chani meya da laiba moi myam jing dubo adu yong yok salak pun ngami dubu kamai ngamai no haibu anda aidi amoi lak padu ngamdana ba thing madu natro maru ese aidi ziri de to imi am jing ziri de laiba lan mi amta na teba ziri de laiba cookie gi terrorism ta na teba moi lam loi lai ne ba moi how they can come there no ziri santi oina matam sang le mi ji lak pa ngamda bagi oiram ba ai ada lali ji kamai to bo no haibu ne si gumba sida logically yenguragadi pangang bana mani dana ko mi amang da pangang bana mani mai ta ba am talleba ta ba am wai ba thamu yam soe ba ko ada moi som da dika su kuchu haloi ai khan da phajabusna asu kuina leriba paramilitary force mayam sibu kari karam kan da kamaina yam mong ta na retaliate to yauge ba moina maru ina retaliate to defense to magadi tha ka su saloi da pot amane ba kumai yeng dana leraga moi sogana khoigi keno da khoi mohom da saina thilu da khoi ma pai thoro mi chik pai type ta mato ba ada moi sok dragana kai mok to da ba ada manipur gi miyam si bujina akoina lerise we are paid for protection of them akoina tolop cha ji moi ngak senana ba moi punsi ngak na ba moi paisa nung sa moi lang tum ngak na ba akoi je tolop cha ni we are paid for the service of them mai ji moi khangmam thok ne ba adi lebang akoi miju akoi ne mihut oi je akoi bu power pibi ni mapu myam je sok pa khot pa yade moi gi welfare gi damang ta akoi je sigi phamji da miyam gi mihut oi da le ni gai ji ju khangba ju chobi da ne ko adu ma khangda ba duna pangangang ma taning de ba pangangang ma taning de di keno da yam ware ba miyam je yam ware jiri da thoki ba da yengudna pik khabal lamdu da tholai ba miyam each of the individual mamite ki mapita da bam to yaw de kan ware kan yamna pik khab poni kan pik khabal lamni asi adagi di yamna to statistically zu kuki terrorist singna magi highway politics ta zu yam maru ba adagi mui gi lam pam gi hong na ba lamang miyam lai sing ji ta zu extension to roga lam tasil laga lening bagi tendency lai ba adu highway politics ta zu Myanmar moi paira jiri jiga paira di gate of Manipur ni siga paisale di highway je khoi khuta loi lai ga khala tawba lingai dagi akoi I bisu I gre ngang zu ngang gre khangai myam bali da hai na irang ji tholokpa phanam kuira kan da jiri ji khra section bi jiri ji khra section je asi taning da bawani ba taning da bawani akoi ju wa ngang mu je yam bebale ngang mani thamoi kai swaina ngang da di pendre ba koi ju aidi pothabum khangdre haib tare ne ko aduna aidi ai masigum bagi political rhymes ji ai masikya dun lawning de pha gi matam du da maminte gi mapita dana law khong dana press conference to dana adegi di gari paisan dana sang dana khotana to dana to yaina karim to de ka do no aduga khoi wasak lobugumba kai ama myam jingsidana ina dana anga phai do yeng ma ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯟꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯗ꯭ꯔग ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯇꯦ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 60,000 crore ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯥꯔꯟ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯅꯤ ꯁꯨꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯃꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯖꯣ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯃꯣꯏ ꯖꯤ ꯖꯧꯒꯝ ꯖꯦꯂꯦꯡꯒꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯆꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯦ 100% ꯀꯣꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯧꯒꯝ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯪꯉꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯠ ꯇꯤꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ 3rd Mayꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯖꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯇꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯥꯝꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड प्रजानसु पीबा ngamba natena but why they are killing very good numbers of people moigi official record tokthokroba adamaina lakpasida government of india na thingane na tumba yadangai ahing sida pairakhiba plane mayamdu orakhiba sibai mayamdu tumina legiba maramji sigi thoiba lanji india gi oina magi internal security da yam phai maramdi lalaubuga kuki singa kapnabani haibagi moong da leibani na babo oina yengo kuki support tawsi india gi interest mane sigi interest ohum sina koina interest geology haisiko aduna india gi internal security nga ngana ba honnabada lalauba leirena khaliba value sida numit kuningi numai kapnabada sibana ba changbaise whether it may be khulna ko egara lalauba egara yam kanaba poni satho oina kumai yena leibine ba duna neba tha trampan helis ado adumaina satharakpa potdina adu mai intelligence kadoni hogi felane ai adu yona underground singna retaliate tawba khotpa kapnaba tawngane thajade adunabu hana leiramba lokthokhraba armed forces special power to thamjilai ni duna police station tarukta adagidi adunabu hoje moina haise 90 company lai haise magi indian armed police forcing se maroina CRPF ka BSF ka license se thajilai se kham gerdi yam lai remi maramdi kapai baji simthak tai ne ba bom kapai imni adagidi local made missile kapai imni adagi me kano sinaga drone sinaga bom thadar imni adu leptana kaptana moinda howlai ni akoina su ho ponde akoina su wow e ho ponde ba howri ba mangam jindu da red zone jindu da chingdak tu da dum ngai dana company mayam jindu bo company o mari thamjalaga bu kai do no howji lai je Imphal East West Thobal adagi Bishampur kari moi 20 company thamne amo adai Kangpokpi ga highway ga prime pan adai atai lakpa jing dura atai mafam na thamne sigi kamaina kari khallaga thamai no is kaimong nate
tampaksi pura vigorously combing operation taugen khalamje kainoda khulai je lisingom phare nangrang hai na ba ado khulai phagat kadaba atei zu layamni adegidi khulai phagat padu lu je lan lepe lan tonaro ya di moi phadra zu mai thinjex ne ba khunna ko jena nomai pai da num leidong na te ba nomai thamba pai ba je kasu darkar leidana situation du demand to poi to bo ne ba adu madu da interest kasu lobi bisa na te ba du khulai na sum lokhalo ngasi ba dai na hire je what I am telling in the sense that you know ngasi ba da combing operation tampak to to lepra ba nong da lepte ba that means their interest is to do such a very nasty things, you know. Si tauge na khalaga tauba pot amane ba. Ara si tauge na khalaga tauba pot si sum taulai is na moi interest to khange lai ba ji shanti porok na ba. Ade cookie terrorism am namda na bagi wa na te ba maramdi they are 100% in favor of them. Army chief na bu kano da Manipur ki thoi ba irang se kano se kashu taude koigi kano kapte koigi se artificial missile local missile kapte local missile kapte degi drone de bomb thada de de kachu kano tau de na hai bahuna de da aidi sidadi security advisor de hai na tau le na police personnel ma'am soi de na ba adegi di nomi kudingi nomi kaptana potana le bomb kaptana le jira no mata muy char kanda nui maru tingna bu kape wali there is toxin ba ne ba ai khunna pa natana atai jingje sincerely india gi laiba paramilitary force singje sincerely ju work taude aduga loina baksi moidi order me makha da leisabni home ji state gi home ji center na paibani home department home office home minister yam concern hoi lairiba ji ta ko ado aina khanjabada di je what is happening in Canada today Canada da ngasi kaidoge je khara khangba phai moi ju ko Khalistan du sogatna khulai paiba Khalistan me am du sogatna Canada gi prime minister na Canada gi lengang na sem sadana moi gi favor leidana India ga mari bo phatana kaunadra kan ji da hoji rang nan Khalistan gi mayam law hoji moi gi tangdang ba aseng ba direct citizen of Canada Canadian me amdo tab thoga moi ngata leide honor pasi chathar is the same thing is to be happening in Manipur by the cookie terrorists ada kanda India yam ninga moy adugi representation du lak tringi mamang da mangjong na moy they have to take proper care and they have to take nangi khogi maroina army gi yam chawba khogi fazana defend taba pot ama phau punba degidi namdaba ama crackdown ama tawbase id it's very important admaina admai thamjage